February 16 gi pung 9 am tawa matamda khoi gi CDO team na regular frisking checking G20 ga mari lena frisking checking tawring da jeep compass ama suspicious oina thorak padagi khamaga check tawda khoi gi hojibaw gi oina heroin gi soap case 101 phaba ngamle aduga hojik makha tarak poina mioi moi arrest tawre aduga body search tawna ma khoi magistrate kauduna magistrate ki mangda jo body search tawre adui matung tarak poina khoi Bishnupur PS da case ama lokotuna investigation chatharagani. Thank you. Good, good. Bishnupur ki Canora. Very good. Very good. Very good. Very good. Kai den na. Shampoo sha. Kari da pa esmen. Ga ida ida sa. Ida fit tawraga. Ma tom na oibo. Mi karana ho ngopsan. Ma gari ma tom na thong se. Mai dige tonge ja. Macha amaga. Karai de por puno. Kana na to puno. Karai de pudu no se. Thang min kari sati. Sati loi thi puno. Kana na pir puno. Karai de ki por puno. Ma no si posi karai de deliver to puno se. Loi to ro kai ba. Ko. Good. Very good. Thorough investigation to Thank you.